whai ho mata pe ke mo ui. And the Pharisees could have questioned him, which hospital did you go to that they Ko were hai able to ke to tā, see? ko hai ingoa to ke tā na ne tawha koe. Which doctor was Te able nau to hike fix to your ke tā eyes? koe ia. Katarange koe, si ana ko si isu a anu ke kere kere, natu to hake vari ake ho mata. E whakau whakatangata e hu tai ki ai ha mea pe he. If he told them this man Whai named ngata ake Jesus spat tui on, ki ai ha taha. mud and used it to open his eyes, in human Ngai na kai ke nau thinking, ilo this is a not possible. Because they did Ka pau not e know whakafoki tau Jesus. whakau ta tau ke tohi se ne si na ngau hi pia whau ki tau tolu. He fu e kere But kere. if we turn our thoughts to the book of Genesis, we were created by Si dust. isu ko mou. Me ain ko te whakamu uia ki mou tolu. Ko kere kere. Te to o hake pe kere kere o whakamahino ka mou Jesus tolu. said, "This is Ko what he I fu will ki mou save tolu you pe mo i with, is kere that kere. is the Na mud. ku It's because you ho were e created mana wa from mo ui this. ki te ki mou tolu. And God breathed his Amen. breath of life into you. Pe koe whahinga, fie kaia mo whahinga, me ai au kukumi he tangata he tai ngai ahoni. Ha maama pe he ki he mo ui. And this is what men are seeking for today, is that type of light in life. Kai ke kovi a kou, kai ke kovi e poto whakaata mai. Ka koe maama koe, oi maama koe, whakamama i ki tau tolu, tokanga me kai wholofola, whakaaki ai ho tau mata. And there's nothing wrong with earthly wisdom, but the enlightenment that the scripture is referring to here Koe maama ia koe, o ku hoko mai palo pare maa, o ku ke kei lava pe o si o whakalaka atu. is the Koe enlightenment maama that ia, o even ku though whai you have kovi mai problems, peka you o may ngā still be whanonga, able o to ku ke see si o beyond that. whakalaka atu pe. Koe maama ia, o ku kei hawa i ki he lotu, o ku ke ilo, o ku ne whakamaama ko he lolotonga e uike, o ku ne whakaaie maama ko ia ki ho family, And it's the ki ho light that hoa, brings ki you ho to whanau, church. ki ha taha pe o ke whiohi mo ia, Because o you ku know nau that during sio the he week maama he has ko ia ia enlightened pe ko. you so that Pa he wheta may i be ki able to he see iki. the light through you. Whaka pas ke. Ko whahinga māma ia o ko uhinga ki ai he And this is the light that I'm talking about this evening. He tohi mi o koe lau maria e puna ke o kunepe. Omi ha koni se nisi hange ha tama i mata. Ke ukalo o kalave si. A kawia ki he kato e. He, koe ha, Sometimes you may koe just ha. move it to the side and continue on Koe peke haririu ia. without any change. Amen. Koe mea kotoa pe hoko, koe whina ngalo e o tua. But everything that happens is the will Ka of pau e God. aho tau mata whakalau maria te tau whakatoka ngai. And if our spiritual eyes are open, we would notice this. Koe mea kotoa pe hoko he ala whono ngā ui kai ke mamao me he fofonga e o tua. That everything that happens on this earth is not hidden from God. Ka waha mea ta ofi ko he o tua me ai ko ha mea o ke sai ia o kuyai e uhinga le lei e o tua. And there's something that God's stopping you from. He has a very good reason to stop you from that, even though you desire it. Testimony Maria Levi Zacharias. Ene pehe, ko ene tupu hake na tau mua ke alo pailate ngai laula puna ko o India. And it was an awesome testimony by Ravi Zacharias when he said that when he was young, he intended to be a pilot. Pasi he mea kotoa pe, ene whainga ko ke pailate pa nai fuku manako ai. And he passed all that was required to become a pilot. Pe hao ko ke interview, pasi he mea kotoa. And even Os when he got to mahi the noia e interview, pailate. he had already passed and he was already assured that Koe he'd be a talange pilot. koe, toko taha kona ne whai interview. Ravi, na ikai ke wha ere i ko ia ke pi akila. The Na person kai who ke did wha this ere i koe interview ke hoko ko taha tā mate tangata. said, That's Ravi, not you for weren't you. born to be a killer of men. It's not for you. Ko me ai koe na ta ofi na kai ke lava ia Ravi o pailate. Ko hinga na talange to ta interview o ikai ko taha ko ia ke natula ke tamate ia tangata. And that's the reason why he didn't become a pilot, because someone told him in his interview Vete, that he did not have the Ravi. nature to kill somebody. Na e who required mamahi to. lahi ko hinga ko no ta ofi ia me ene dream pa mo ene me an manako ai ke a usia tumu ene tau mu a ko pailate. And he said that this is something that hurt him deeply, was because that was something that he desired to become. Hawe na hangi o tuafka ta ofi matapa ko ia kai hoko ne mo ui ke alo tifen ke alo tau kave ia tui whakaristiane. But God saved his life that he may be able to defend the gospel. Ha upe ke more ne mo ui o kei tu upe tangata ko ni o tifen ia ko. And even until the day that he passed, he was still defending the gospel. Tau e whaafitu ene ministry ko ne mea pe o whai ko alo tifen. And it was 47 years of his ministry, and every single day of that, he Kai tai went to mirahi o defend the hangi o gospel of the tua Lord. ta ofi ki tau tolu me whainga mea o tau whainga pe o tau hori ki ai o tako hoku ui e ka i kai mai o tua. And there are times that God stops us from doing things that we desire because we think that's our Amen. calling, yet God says no. He kuilo he o tua ka ne o atu ka koe mea koe he kai ke ausia ene tau mua pe whakakakato ene palani i ho mo ui. Because God knows that if he were to open that door for you, you would not be able to fulfill the will of God in your life. Whakawhita ki he eiki.
Koe tau tupu hake au iai ho mo ngai tau mua, nea mo ngai whakau ke upehe, pe upehe. Kau tauwhi mahe o tua. As we grow up, sometimes there are desires in our hearts about things that we want to become. Pane And sometimes whakawa God mai, closes those doors. ai matapa tuha pe mo taua, ke ta tangutu ai, whanong ke ne folfola, whakakakato no And yet whinanga he rohe tamu. opens doors that allows you to be able to fulfill his will and complete his works within your life. Ka pau te ke nofo whakaukau ke o mo ui. Moa o mai ke ngai ako ni, And if Te you ke sit toku about sio. and think about your life and how you got to this day, o ilo, o kei whai totonu pe o tua. then you will see and you will know that God is still faithful. Amen? Whakapaspas ki eiki. Kore peke kau tāmi ake mō. Kui pe whai tuu ki ai. Koe tau mo ui, o whakakuihi ki tau tolo ngai mea hala whanonga. Pe koe masiva, pe koe mahamahaki, pe koe kansa. Te hange ku, e to e tau toka ngā pia me o tua, e me au tau fōwai. Weekend, Teke wa usia ha, ongongo pe. Ke u whianga ngai moia. Tala mai u. E o kitu whiwhine ta hausi. O he kansa. Te ua mai ki Nusila ke whana whai tō. Koe whainga kui ia ko. Whima se hasi ki tau. Sio pe tau whātoka ngai ai. Koe hae palani pe ma whotu toa e otu. Ia ni e kui ho tau mata e mea tau whaua i kaka ki tau au si e tau mua lele ai otu. Me ni o kuhoko i tau. Whai anga hala mo i tau tōnu no ke o whai o tua ke tau ri aki e o tua. Ko o whalai atu ke tō taha ko tō pe o ku whau i e whai ngata whakasino. Piko hape whai ngata tau e mo ui no whakawhamiri. Piko hape mea o ke whau ai. O wana atuku ke nehango whakakuhi o mata. Pe me he whakamonu ia pe mo tā puaki ko sange o tua teu mau i he kaha. Kore be whakoni, kau hiwa, tau hiwa mai pe. Open the eyes of my heart, Lord. Kui pe whaitu ke tangutu ai o ke me ai. Pe ku ke mea mai atai, ho api, pe ko mea lele, pe ko whea pe whaitu. Kore pe kau hiwa le si. Kore pe ke lo. Kore pe ke tau lo.
tahan na mawilo, pamilya mawilo na mabuhay ka kaya sa mata malamay. Ito kumuha ke pihe nga mausio ke mo wi. Ke wana ke hame atao fi ai mausio ke mawilo. Porque mausio fakalaka e para parema pe mo hala funoma mau. Aku ke teu e tara kuaki, aku ke teu e fakamuia ke mau. Famalo ko na mo ya mo se. Ke fakafau be ko e ke iro be ta kuaki fakamuia. E ne mo wi ke no ki family. Si moya nama, si moya sarote. Mau mata kau feio vai ni malelei ya. Fa tayo fai via kakai na tu e pom ka na ko to pe ro. O ave na firma o na ro to ke kakai fa pa ke na ro to ke kakai. Ngai priso de ngai firma ko to pe. Fa tayo na fa nga lela me fa nga. Veke mo ui o ke tuku yo na mo to e mo ia tu yo ne ba veke te na to mo pe ne o mo ko ka bla ba tu pe e ka fu ka e unu mai ka nga ko fi ma o e ka kai e blo tu ya e fi ko ni o tu ha ta ma ma ta mai television ne be ko ya sa ta ha fo ya pa lo pare ma pe ko si va ma na ki ka ke to i fo mo ui e blo tu ke ya ma ke la ma ya yo kau mo ale lei ke ko ta no be o mai ke ma ni ko ni ko ta mo ya fo na ya skeli ko ta mo ke le lei ko kai ko 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 ta mo ke tu mari ta ma ke ko fa mo fa fa ta yo tu ko nga ko siasi ko ya fio fa malo ko ka ta ne a fa malo ko ka ta ke nga di pa fa malo ko nga ko fa ka o ko no fa pode campeão da eu bem que cai na lotura no cotor e as coisas para ficar aqui porque facarai to fahala porque tá aqui porque faca não ia aqui na cor que mau ilo si suna mau kui ka mau a porque mau lang ni e faca ficar e faca malo e que au bem a tá ngata que mau ilo ko me amo e be mau cor kai e afiona e moi o kai pegue a fai que porque o mai o mama pero o mama e até que mau cor o que fa mama ni e fa hinga ta fa ka fita e me ko to be to que ma be fa ka fita e to e na mau no fa ka tu mau si me ko to be ko to que mau i o nga we te volo aqui no ivi ko to que lulu si asi ma oni a fiona ko ke pave que to foki mai a bakina mai a ma tolo to e fia ko ni ka to mia ko ya na mai que lang ia pe a fiona wa falo ka mo fa amen Fitu. Kalau kau pembeli sipir kita beli mana ube. Amen. Naya kekayaan dan nafkah dari suri kalau kalam kita beli.